chỉ vậy ule Donald Trump pale ama lo tran tu te ta na thulom om tak mai a oma chumi chung chang Dr. PC BXC amaziak kan ta lang dona Trump patelam thu thar ria tur om mang lo laya thu thar du om kan han threle hi alom om hle ani lalpa chet na alo lang tran ta media indona kara tukin jing ka thau chu California le Washington DC le state dang atang te Sydney Australia atang te le he in than boruak lo thlir ve reng tu aizol veng rang atanga Trump pa chung chang latest update lo thlir tu te atangin Trump pa team te mason na chanchin thar le lomom tak kadong chara tarlan vexen rual ani lo zoka pathian na tho lo lang tran me khan thlir phei chuan min ti phur le zual mi than khat ngoi renga lo tong trai mial tu te atanga thu lo thleng chu mi pakhat chuan lalpa acheto ania o pubiak siam maron ti a pakhat le chuan lalpan he indo na hi anhe to dil ringot lovin setana hi thu peto turin minti ne na kan chang to kan tong trai dan po min thlak sak top mai aron ti a hei hi Trumpata na tong trai tu te po in kan riat atang kai le don ani heng fake media rang te hi Isua Krista mingin kan phuar top don to a heng thu diklo ngai thatu te po in pom tlak le tlak lo kan thliar to ang he indona hi lalpan minlong ne sak to rang ani chu Manipur lama tangin vision mutu pakhat chuan Trump adin mun athalam amu thu min ron hrila midang le chuan Trump hi kan lo chuang lu tu ka nge o lalpa hne na ngai dam dil atul to hial zokang ti pa in dan poisa lo ten misual antana dan zom tu te ero chuan chutiang mi te chu an do dal thin aron ti zuya Mani Khan India mi zol nei pahni Priscilla ile Prophet Salvajaraten Trumpan ne na achan tur thu chiang faka an puan kha kan lo hreto ome chungba ka po Trumpan ne na achang don tia vision mu tam tak an la om ma se du to kila alei root lama thil thleng thar Pennsylvania state in Biden chaka an puan to le nem nge na certification an lo pek man mo to chu Pennsylvania Commonwealth Just Patricia Makala ichuan thil fel lo a oma wangin thu boy chin fel turangai tu ana public hearing nei ma chuan state governor te and secretary of state tele state official te chu sangni somni election result lo certify lo turin thu pek a chuata lo pompui zonga an thil ti reng ti top tura a hril ba ka hemi chungchanga engtin ma lo bo zui lo turin thu ape kong danga soi chuan stop now ati ani the Epoch Time evening edition November ni somni panga sangni somnia het hu hi puanani report danga kan mu danin President Trump legal team malakna awangin justin hasted in than result certification chu achel ding le ta achan ni alang Dr. Steve Tartli a soidanin heng state chunga Biden a hoten na men lova pui thama vote an lo ti ching pen chu man chu ani le ta ka wangin endik angai ta ani nimina ka zia to ka chua le man lawa chuan Pennsylvania state a hian Biden a chuan vote ching sari le sang khatin ma a ruai ni tarlan ani a ma se ena Philadelphia khua a ballot noiruk le singriat dan lo le endik tu om lova chiar ani bina Pittsburgh khopuya ballot diktok lo singkhat le sanga je chu du ming putirin vote an thlak ti rengot chung thil diklo mutu witness ta chuan an latifia don sina polling mun tam taka Republican endik tu poll watchers an omve an khatlat endik tu omlovin Democrat thovin du tokin vote anti ching pen ani kha tuna hian an chunga ro relna alo tlave don tatak tak emni le Fox News in an puan tan chuan hashtag poimo bermaya hian ballot paper lemte hi adik tene na thliar ran ani hun chu mual phau taka tlom tur anom melani Trump will win President Trump legal team PA court grand hearing on PA ballot news now from Fox President nitur hian Biden ale Trump hian Pennsylvania hi an ne ngei angai le zualta ani Democrat ho lau ber vote lem le atak clear ran hun kha athleng don ta emni kar ni kal to Supreme Court in than ni tlai November ni thum dariat nuwa vote lut bel zong Biden anti tlin na te kha clear ran tur ti a thu pek kha ani nge
Michigan hashtag ta hian Biden a chu vote nuai khat le si nga in ma a ruaya hetianga Trump a aya vote a hmu tam theina chan lian deuh te chu ena in thlanna a duty poll workers te chu in thlan ma khan in bum dan an lo in zir tir lo kani bina ral khata vote thla kho absentee ballot paper te kha a det an lo ti dang lam an back det sina vote thlak non an tam lutuk dina daka vote thlak tu te hming zia signature kha endik ani lo heng thil dik lo te hi a hmutu te nge in chhecham na hnuaya an thu ziak phek jani som thum palia cha atangin finfia thei vekani Wisconsin heta hian Biden a chuan vote sing ni in ma a ruai pakhatna daka vote thlak an khap thung pahni na a hmuna vote thlak thei lo tur absentee ballot tan dilna form angai pathumna mi sangtam takin chu tiang dilna form tel lovin ballot an thlak palina computer software in Trump a vote Biden a vote a chantir ti man chua ani Georgia heta hian Biden a chuan vote singkhat le sang ni zaruk som sari in ma a ruaya ena Trump a campaign team ten mit thi to vote thlak tam takan man chuak bina Atlanta khopuya in thlan le vote share endik tu tur Republican mi te omve an phallo sina the Gulf country a diklo takin vote sang kwa jani somnga paruklai Biden a an peringot dina endikna odita tangin Floyd le Fayette country a vote share lo sanga zet alo om Georgia state a hian voi ni vote an share thato a Biden a chu chak angin an lalan tir zela hemi anti theina chan chiang tak mai chu vote siam chop le alem Biden a vote te chu ataka tangin clear ran an la phal chuan lo wangani vote share that le na po alem le atak la chun finin Trump lam polling duty te lo endik ve phal le chuang lovin an mu chian phak lo na ral khat fit som vela hla ate anom tir le thowa state official rin hlel kai te bok an chiar tir le a an chiar thale hi dik takin anti dervel mai ni angai ani kan soito angin an secretary of state Brett Raffensperger kha Republican mi ni ma se Judah Iscariot angin apu Trump chu sumwanga phatsanin Democrat thawin sumtam taka an leito kha ani a ngai that lo tak boka an vote chiara Biden a chu chakzo ka puangin nem nge na certification an pele ta ani kha ma se boruak ain thak dang lam don Georgia governor Brian Kemp chuan vote dik legal vote chau chiar turani ti in president Trump lama atang le tatlat mai alem mai ni lawa vote dik le dik lo an clear ran huna tunge landslide winner chu kan hre mai don ani election hi aruk bochi ani lo ti in America khopui tam taka khuan stop the steal movement kalpuin protest movement akal mup reng mai ani Nevada chanchin thar Nevada state kotaro rel tu just chuan Republican ten vote ti ching pen na satak a om tia thu buai an thelu chu December ni thum khian alo ngai thak sak hearing don ani engtiang takin nge Democrat tho chuan kha in thlana khan bum na sang manga an ti dan lo hre tu le mit nge yam hutu te thu puan chu America mi puin an lo mu thei don ani heta tang hian ballot siam chop an lo no lu ruk dan chu achiang to anga democracy in nga na lung phum pui ber in thlan na diklo ti dik na kong a in hong don ani Biden an chaktir dan te nom ber mai kha Biden a hi ami malin condemn ngor lo apol te Democrat ho thiang jaw hul mai tu mit mai ma veng lo poisak le tu ma za pa nei lo an ni ti khovelin a hreto a November ni thum in thlan ni tlaya vote thak an khar thleng vote ling khom an chira khan Trump chu atling veka mitam takin ne na an lo puang manani kha ma se email in arukin state tina vote share tu Democrat ho te kha in betonin hei kan ne don lo tlat mai ti dan chidanga ti angai ani ti in plan B an apply ta engtin nge anti office an khar veka tu ma oman phal lawa atu kan na an han tran le chuan maktak main khoya tanga local nge ti riat lo Biden a vote lir mai alo vum le thur maya Trump chu state tina an chak tir le ta voi khat ve an chak vote la pa nga ya Trump a chak phota ballot paper chut chop le siam chop mithi sang tam tak te ming te mangin Biden a chu an ui te tele an zo te chenin president an thlan tir ta ani Biden an president ani hun a thil tum chu sa kho zelen na khap be ani sa khuana hi in huat na lo khoi ngam tu ani atimau mai le
vote share non le audit Trump legal team Rudy Giuliani ate Jenna Ellis le Lin U ta chuan state tina vote anti ching pen ringot hi endik ni she vote dik zong chera adik lo le siam chop le alem zong hi chiar tel velo ni she state tina Trump hin ne tak landslide in atling vekang anti tuna hian state tin deuh thowa vote chu an chiar thale nge ya ma se a chiar tu te kha democrat ho bok republican mi tan khoi ve an phal le chuang silawa court thunei na sang supreme court order pek tran an ngai don ani he in thlan rep chu athanin bum na an manga athan chu lungnur takin anin siam ani bermai chu ai ma lung chiat thlak chu balot dikle siam chop alem le atak chuan finin an chiar le ringota an thliar han chuan adik chin atangin Biden atling zodon silo endik audit ani lo chuan vote share thatin omzia anei don box silo Trump poll then khatin an pule an poll an phatsan bok Georgia state a chuan an official poimo pani governor Brian Kemp le an secretary of state te chu republican mi ve anni ma se democrat hovin sumin an leya dollar makta duai za parukin an tham lung oi ti kan soi to a hei wang hian vote an chiar non po in endik audit an rem ti tlat lo an governor chuan republican mi kan hi a hetia kan chak talo hi poi ka ti hle mai ti thu a han soi le nga la Trump patan chuan anange ngoi hle mai ma se tu na hian Georgia state voi ni lai vote share to an governor point Trump paten nem nge na certification la pelo tura an ngen chung po a certify lui tlat nuwa Georgia state legislator an MLA rualin full audit turin an demand tatlat maile voter te signature in millo endik ringot atang po in Biden hi an pai thla thei don ani ti in Dr. Steve Tarlian asoi Sydney Powell attorney Trump legal team ni thin khan tuna chuan thanem ngai le zuala ma alak theinan mual rana tangin independent in zalen takin he US in thlanna bol hlo lutuk lipse vektur hian ma alangar ngar mai ukil thafaran le experience nei tha chuan he election a hian namen lovana sa in vote ti ching pena omani ti in fin fi analian tham nei na in sei ani chuan asang bi mai ni lo anwai bi a vote ti boduak theina Trump a vote king call sa Biden a vote lama chantir thut theina call turu tak mai democrat lamin vote ruk tum rana vote chiarna na anlo man dominion call na thodan lipse vek thei khopin fin fiana anei khiau mai kha president election result le thal vek thei khopa fin fiana turu tham a dilute of evidence neya in soin Biden atlin na hi chutiang call in bum na man wang mai ani ati tichuan state ranga court tele supreme court thlenga pulut turina in peita nimin lama thu thar hlui voina omjenei talo chu Biden an president a cabinet thararuat Trump point atling lo ti ain pomto White House a chu san don ti le adang dang thu thang nimin pia ni somni pali thlasom pakhat sang ni somni khan CNN kai hruai fake news sang in an puang darna samaya Trump lo support thin tu te po an tlan che jota emoti turani zona kadon tamber chu kapu Trump chu achak tanange hei kan tong trai ni hi a hlotling don talwem ni Biden a mo president ni don ta Trump point ne na achang talo ti apom felta Biden atan mun kianin sarkar thar in thlak na tur transition atan sen sopo sarkar sum sang sonani to ti in chanchin thara puan ani to chanchin burang ranga nen hei hi thudi kan em tia mitam takri ruchi ai te atanga zo na chu chan sen lo kadong mol mai chan na le hril fia na toy chu nimin khan kapos dar to a chanchin chiang jok le tuna Trump le Biden at din mun update chu atlang pui kan tar lang chun zomani thilom dan ni alang chu mainstream news 10 Joe Biden chu president atling jok tura an chaibol thu kan soi jing to a ma se engma official om silo fake president ang leka a umreng mai chu democrat ho chuan sarkar ho tu general service administration GSA administrator P Emily Murphy chu annor ta chiama an vau boka atan ahim talo hialani ti Trumpan alo hriatin sarkar in thak na tura Biden ate transition team te chu an ti in lo ti vel mai te se keni point kota kan lakal me kalom ti in green signal apeta a chu transition sen so tan chuan dollar makta duai sari le point thung vel man theina asang son tir ta a lekha azia Murphy chuan
hetiang hian transition sung sen sawatana sung sang son hian atu jok candidate ma in election a ne na anchang ti na ani chuang lo ti in a soi chiang Joe Biden ale Donald Trump ate hian an party te ri ruat na project a mai lo chuan ne na chiang an la nei lo ve ve cabinet minister te hial lo ruat vel ma se tundin hmuna chuan lem chang ang lek an la nei atakram engma ala thleng lo za naram an thleng phasi lo chau ak ar on mula in huwa chop an soi ang lek ani Biden an ne na achang anti na state trend khata te po vote share that alani ta zak zak sia hun pa nga ya chuan December ni som palia electoral college hokal khomin president tur chu officialin an puang chau dona ma se court case awang hian ni dang anga soi chian thei alani chuang lo ti hian Twitter a Trump chuan a soi zuya chak takin full speed in ma kan lameka hetiang bolot siam chople Dominion manga America politics chanchina in thanna corrupt ber hi kan pompui ngai lowang will never concede to fake ballots and Dominion ati zuya Trump says he will never concede to fake ballot and Dominion by Tom Ozimik ti in November ni somni pali sang ni somni The Epoch Times newspaper chuan atar lang heng thudik tak hi mainstream news CNN BBC Al Jazeera le adang atang chuan in muhau lawang thudik an thuplat fake news in ani lo lovin thu an lo lavung Trumpan transition sum sang son pa a anti ti in lo ti mai te se ati chin chia chu lovung in hetiang in thanna corrupt ber hi kan pompui concede ngai don lo ati chu soiri du lovin an du na china CNN tele an thui hruai ta chuan an hruai bunga khaile Trump po in achak lo ti apom ta atlom ta ti in du hoi zong in mi ru ti nuala ti jam turin thu an vor vir kwal vel tamaya zo na atamin kachang trau maya achang le ngam tlak deuh ta chu I thu riat na nar hi film khur toro ti te in kan in hril nok ani fake news headquarter hualani America president in thana fake news her chuana lian ber Khovel News Channel 10 an copy chon ber ni boxi mi hausa ton to billionaire Big Tech anti te control tlat Atlanta khopuya CNN headquarter building kot zola kar masa khan Republican mi pui thinrim chu pung khomin hetiang dot thule in bum na thudik lo ringot ti chuak to lo tura in hrilin thu soi tu tele mi pui na naw khum tun ma Republican lamtang CNN aya thlir tunga jok Fox News chuan tun naya Biden lamtang anti chua awanga rilruna Republican mi pui te chuan an kian san duaka number 1 din munatangin number 3 emo number 4 vela atla niam dai chuwangin Trump lam hoi news channel Newsmax te NTD te OAN lama an pakai ta thung khaile hun thunga kanom to ani ti antirnan pathian tri na nei lo le dot thu le in bum na manga US president in thanna result ruk bo stolen election manga Joe Biden a liberal leftist democrat ten sarkar na siam tuma tuna lem an chan mek na thleng hian pathianin mal asom don nge don lo khovel puma Christian ten lalpa hne na an tong trai na hian omzia anei don nge don lo ti chu kan lo thlir me kani